जब चलूं तो छन 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 के अंगना जब चूड़ियां ठनके कंगना छनके छनके कंगना जग जाने सजना रे कंगना रे छन छन जब ना दिन भर जी के छनके ना छन छन Спасибо, Олимпийский! İrdek işi Şırlar aşağı nasip yarın özeli Şurdu gelin kendimde Mağdur kızlar güzeli Derge şırlar şırlarımı Saklayın bir kum gecemde Bağlayın isim mi elde Üzülüsün de üzünde Dersler her başağızda da selamımızı yollayıp hele. İlk kişkine güzeli ismine layık bulan kızımız. Leysen hem güzel Hamadiyevalar. Hoş geldiniz. Ayşe sözüm olmuşlar. Elle tatlısı siz Nasıl ey soğuk Mahtur güller geldiysin Bir gün tügül benim yolda Durum esirsiz Aşılanır bana bir yarada Eller işkensin ayrıda Senin yarada Kızıl şeşke direkt da Yağlıda neydir sözün neydir idrak Kuzilerin arasında Ağlamın karaktıra
Искиткеч матур хисләр кичерәм. Искиткеч. Әтиле уллы. Бу менә Аллаһ Тәгалә бирсә генә була ала. Табигатьтән бирелгән чын талантлар концерты бүген. Шаккаткыч. Тыңлап тоеп була торган ту. Менә мин репетициядә күпме тыңладым. Итальяннар әйтә бел канто диләр. Менә мин бүген шуны ишетәм. Бел канто инде безнең телгә әйләндергәндә матур җырлау дигән сүз. İkinci konsertlerin bitti. Böyle ayaklarımız deyip tıra avurtkan dizlerimiz unutuldu. Işıp kaydağız bile. Rahmet çakırganlar bile bilet alıp koyganlar. Şunday rahat buldu, şunday rahat. Sergede yana jırlar başlagan iken indi jır çıgarırga kompozitorluk için devam ettirge. Tatar tradisiyaların devam edip jırlar oylap çıgarırga. Jır yaza başlagan devam etsin. Хочу тебе пожелать, чтобы ты был нашим олицетворением, нашей звездой. Ну, пусть на Евровидение уж скорее выезжает уже. Пора бы уже. Ждем его на Евровидении. Весело. И сәне мен болсам, главное шоу, концерт бек ұшады. Тамашашылар да бек жылы қабыл еттілер. Концерттан, вообще концерт удачный шынды өтті. Вообще мен барысы білет доволен. И мына мен барлық келген қонақтарым, шақырған қонақтарым келді. Ол қонақтарым онды Зухра апамыз біздің. Шулай Диләр Камалов келді. Мен оларға мың рахмәтлән, чөнки Зухра апайны Казаннан келген біздің шошы концертыбызна безне Илшат белән икебезне поддержайдырга дип барлык гаиләбезне. Инде мин барлык рәхмәтләремне барлык бүгенге концертта булган барлык дусларыма, Зиләгә, Илфатка, музыкантлар Рафаэль, Баянчы Салаватка, саксофонист Кемал Стасикка зур рәхмәтләрем. Шулай рәхмәтләрнең иң зуры безнең инде Илшатка һәм Алсын үзбезгә тип торабыз. И зур рәхмәте минем кызларым, алар ике шәшәкләрем, алар бөтен концертның бизәге булып торалар. И иң рәхмәтләрнең зур рәхмәте инде ул безнең тамашачыга рәхмәт, алар безне хөрмәт итеп килгәннәр. Без аларны нык итеп сөенәбез, киләчәктә безне шулай итеп концертларыбызга килеп сөендереп торсыннар дип калабыз.